Bosna i Hercegovina je napravila svoj plan za promjene, reformsku agendu. Ovaj plan će donijeti stvarnu korist građanima. Zelena tranzicija znači čistiji zrak i konkretnu podršku zajednicama i radnicima u procesu modernizacije energetskog sektora. Jednostavnije pokretanje biznisa, snažniju podršku malim preduzećima i startupima, te pametni saobraćaj koji štedi vrijeme i novac. Bolje škole i kvalitetnije predškolsko obrazovanje, internet u školama te snažniju vezu između znanja i tržišta rada za mlade. Jača vladavina prava, borba protiv korupcije i efikasnije institucije koje rade u interesu građana. Uvođenje 5G tehnologije i digitalne javne usluge za manje čekanja u redovima, brži i pouzdaniji internet za još više online rješenja. Europska unija će ove, ali i druge procese podržati sa gotovo €1 milijardu europskih ulaganja, dostupnih samo ako provodimo reforme. Plan koji nas pokreće donosi promjene koje se osjećaju. Zvuči kao dobar plan,